nta muntu n'umwe wifurizwa kwitwa icyaha, ariko hari umujyi wa mbere waka ku isi aho kugira ngo witwe umujyi w'urumuri ukitwa umujyi w'icyaha. Las Vegas ni iwabo w'ahantu hakorerwa ibyaha utasanga ahandi hantu hose mu isi. Niba ukeneye kureba abakobwa babyina bambaye ubusa buri uhawe ikaze muri Las Vegas. Niba ushaka kureba abantu bakina urusimbi byemewe na leta uhawe ikaze muri Las Vegas. Niba wifuza gukina urusimbi no gutega wisanzuye jya Las Vegas. Niba ushaka kubaho ugenda utemberana inzoga mu muhanda jya Las Vegas. Las Vegas nk'umujyi wa mbere waka ku isi aho kugira ngo ubure urumuri rw'isi wabaye igicumbi cy'abanyabyaha b'isi. Las Vegas umujyi uherereye muri leta ya Nevada muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amamiliyoni y'abantu ava ahantu hatandukanye mu isi maze akerekeza amaso muri Las Vegas. Biragoye kubona umuntu wakoze igitaramo muri leta zunze ubumwe za Amerika akagenda atagikoreye Las Vegas. Nyamara uyu ni umujyi mutoya uri ku buso buto u Rwanda rukubye inshuro 70 zose. Ariko ibibera kuri ubu butaka birenze iby'amaso y'abantu atabona. Ariko se ubundi byagenze bite kugira ngo umujyi wa mbere waka nka Las Vegas aho kugira ngo ube umujyi w'urumuri rw'isi uhinduke umujyi w'abanyabyaha b'isi? Ibi reka bari byo turebaho. Muhawe ikaze, nje nitwa Dive Korante. Kugira ngo wumve neza amateka ya Las Vegas biragusaba gusubira mu mateka. Mu mwaka w'1931 leta zunze ubumwe za Amerika zatangiye umushinga wo kubaka urugomero. Uru rugomero rwitwaga ngo Uver. Ubaza ibirometero byari birimo ahantu hari yagiye gukorerwa iyi mirimo yo kubaka uru rugomero ni ibirometero 48 uvuye ahantu hari umujyi wa Las Vegas uyu munsi. Ubwo muri iyo myaka y'1931 Las Vegas yari agace katazwi gatuyemo abantu bakeya. N'abantu bari batuye mu mujyi wa Los Angeles ahari hari kubaka umuhanda wa gare ya moshi, bamwe nibo bimutse bakajya gutura Las Vegas. Bisobanuye yuko muri iyo myaka Las Vegas ntabwo yari izwi, yari agace gatoya karimo amazu makeya. Uyu muhanda wa gare ya moshi wagombaga kunyura Vegas uvuye Los Angeles ukajya no mu tundi duce. Las Vegas nk'agace twakita ko kari mu butayu yari agace gashyuha cyane muri iyo myaka, bivuze ngo kuhatura byari bigoye. Muri Las Vegas ni gace cyane ushobora kubona haguye imvura. Ibikorwa byo kubaka iyo mihanda birangiye, abakozi bose bacumbikaga Las Vegas abenshi barahagumye. Birumvikana umuntu uhisemo kuba ahantu atangira kuhashora imari mu buryo butandukanye. Abantu benshi babonye akazi mu gihe hari ibikorwa byo kubaka rwa rugomero nababwiye. Muri icyo gihe ntago ibintu byari bimeze neza mu mwaka w'1931 ku gihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika, kubera yuko muri iyo myaka nibwo hari igabanuka ry'ubukungu ku isi hose. Abize amateka barabizi, economic depression. Iyi World Economic Depression cyangwa se kugwa k'ubukungu bwose bw'isi byatewe ingaruka n'intambara ya mbere y'isi. Muri iyo myaka abantu benshi nta kazi bari bafite. Imirimo yo kubaka rwa rugomero nababwiye rwa Uver yaranje mu mwaka w'1935. Abantu benshi muri icyo gihe batangiye kujya biyegereza umujyi wa Las Vegas. Mu gihe babaga bari kuruhuka, abo bakozi bifuzaga ibintu byabaruhura, harimo imikino ndetse n'ibindi bintu bitandukanye biruhura umuntu. Muri iki gihe kubera yuko n'ubukungu bwari bumeze nabi, leta ya Las Vegas yatangiye gutekereza ku mishinga migari maze yemera za casino gukora. Casino ni hahandi bakinira imikino y'urusimi ndetse n'iyindi mikino igiye inyuranye. Iki gihe leta ya Las Vegas yemera yuko hagiye kujya hakinwa imikino ya casino. Abantu benshi bavuye mu mpande z'isi maze batangira kwerekeza amaso muri Las Vegas. Ibi byatumye uyu mujyi wirukanka mu gihe cy'ubukungu bwari bumeze nabi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nk'umujyi uri mu butayu, ubuzima butashobokaga butangira gushoboka hejuru y'iyi mikino ya casino. Abashoramari baturutse mu mpande zose z'isi batangiye kuza maze bashora imari muri Las Vegas. Nguko uko umujyi wa Las Vegas wazamutse kugeza uyu munsi muri uyu mwaka. Ikigo gishinzwe ibintu by'isanzure muri leta zunze ubumwe za Amerika na NASA cyerekanye yuko umujyi wa Las Vegas ari wo mujyi wa mbere waka ku isi. Uyu mujyi suka ari we munini ku isi, suka ari we ufite ubuso bunini ku isi, ahubwo ukuntu ari mutoya, bivuze ngo uramutse uri mu isanzure ukareba ku isi hose ahantu haba hari kwaka ni akadomo ka Las Vegas. Las Vegas ku manywa wawubona nk'umujyi usanzwe, ariko itandukaniro rya Las Vegas uribona iyo bigeze mu ijoro. Ibirenze ibyo ngibyo kandi buri mwaka Las Vegas isurwa n'abantu barenga 4 miliyoni.
Las Vegas. Abaturage batuye muri uyu mujyi bameze nk'aho ari bakavukire b'uyu mujyi ntabwo bageze ku 700,000. Mu mujyi wa Las Vegas ni wabo w'utubari tw'isi. Impamvu mvuze ngo ni utubari tw'isi ni uko ari uyu nguyu ari umujyi wa mbere ufite utubari twinshi ku isi. Ahangaha muri Las Vegas hari utubari dukora amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 kuri 7. Muri uyu mujyi wa Las Vegas hari utubari turenga 300. Muri Las Vegas ntabwo ushobora kugenda kilometero imwe utarahura n'akabari cyangwa se utarahasanga ahantu hari inyubako y'akabari. Utu ni utubari, ntabwo twabariyemo utubari two muri hoteli ndetse n'utubari two mu nzu z'urubyiniriro ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Izi ni inyubako zubatswe nk'utubari gusa muri uyu mujyi wa Las Vegas. Reka tuve ku by'utubari tw'inzu zo muri Las Vegas tujye ku bintu by'akabyiniriro. Las Vegas ni ahantu haba akabyiniriro ka mbere gakomeye muri iyi si. Hari inzu zirenga 40 mu mujyi wa Las Vegas z'abakobwa babyina bambaye ubusa cyangwa se bambaye twa twenda tw'imbere. Buri joro muri Las Vegas haba hari abakobwa bashinzwe gukora akazi ko kubyina bazenguruka ku byuma hejuru hagati mu mbaga nyamwinshi. Nyuma y'utubyiniriro muri Las Vegas haba ibintu byitwa ngo ni casino. Nabibabwiye kare, casino ni ahantu hemerewe bakina urusimbi. Muri uyu mujyi wa Las Vegas hari ahantu hemewe hakinira urusimbi harenga ahantu 250. Kugira ngo byumve neza bivuze ngo hari ahantu 250 harenga muri Las Vegas bakinira urusimbi. Ngibyo bimwe mu byaha n'amahano bibera mu mujyi wa Las Vegas. Niba wishimiye ibyo dukora, reba aho hantu hepfo handitse subscribe maze wakande. Ndabashimiye, je nitwa Dive Korante.